Znači, da bi bilo sve transparentno. Dobro, polako, da je prazna. Čujemo li svi? Znači, kutija je prazna. Sad ćemo svi prisutni da ubacimo, evo, sad ću s kolektivaciju. Moja, evo Dejan, evo Aco, Ambroz. Jesmo svi ubacili svoju, molim vas, bacite. Jesmo svi ubacili? Sad ćemo vodu da otvorimo. Ali izvukao si dvije, ne nadam. Jesam dvije. Ali kao, dvije u rukavu. Slušajte sad. Verde kompleks dijeli nagrade za novogodišnju noć. Sad ćemo da vidimo. Ambroz, možeš li ti da dođeš s ove strane? Da izvuče i srećno dobiti. Da bude srećne ruke. Zašto da ne? Slušajte, treća nagrada su zapravo 4 nagrade koje se tretiraju kao treće su ulaznice za 1.1.2018. za Mariju Šerefović ovdje, znači prvi navečer. Nije, promijenili su, sad je Marija Šerefović. Još bolje. Još bolje. Znači 4 ulaznice, izvolite, 4 kartice izvučite, ko je dobitnik, nemojte gledati. Ne gledajte. Evo je, Lazar Dabetić, pošto je tu prisutan, izvolite, čestitam, počnite na recepciji da uzmete svoju kartu. Jelena Obradović. Evo Jelena Obradović, priđite. Makar nešto od vas. Čestitam. Dvije, nema veze, evo. Dragan Pavličević, volim vas, ulaznicu, izvolite, čestitam. I Vladimir Đikanović, idete zajedno, čestitam, srećna, nova, volim vas. Sada dvije osobe, znači dvije kartice za Spa Day ovdje koji se može koristiti u januaru mjesecu. Može i to, čekajte. Možete vi nekome drugome da date, a ne možemo... Na Mariju Evo ga, Sonja Burzan, Spa Centar, Verde, bravo. I Nenad Ričević. Ambroz, evo, ja samo odlažem i novoga, molim vas, izvučite Spa Centar, sad ja poklanjam Spa Centar, taj će neko meni da se zahvali. Možemo li mi ove da vratimo, zašto ne bi imali šansu? Aleksandar Ratković. Spa Centar. Meni se zahvali. Izvoli. Ja sam njegovan, ali bit će još njegovaniji. Bravo. Sad ovako. 4 ulaznice za 31. naveče, visoki sto za 4 osobe, partner, to je najveća, najvrijednija nagrada. Za doček. Tako? Pa pare su u bankama, molim vas, samo tražite pare. Nismo da uzmemo pare, ne da dajemo pare. Evo ovako, pošto su 4 ulaznice, visoki sto, hoćemo li da vidimo da bude iz jedne ekipe ili ko se izvuče? Kako se izvuče? Jest. Dobro, još 4 kartice. Jedna, Dejan Živković i Aco Aleksić. 2, evo ih. Hoćete doći, evo, izvolite. I Aco Aleksić, izvolite. A isto ću moći da dam neko, jel? Naravno. Imamo Aleksandar Vilotijević, bravo, čestitam, bravo, Aleksandar. I Ana Miletić. Bravo, Ana, čestitam, evo, srećna nova već sad, bravo. To je to za danas, vidimo se oko, mislim, utorka sljedećeg, da ostavim ovo što ostalo još da se odigra. Srećno.